halol ke Chingdon ki kat tu kat ni ki bakwa ban ong baya ka conservation policy day ban biasa ka population te ke bakwa ban ong ni ka bang ya kren ni ka expert committee ka long ba ladangin sim ya ka population ni sim nabar ba ki 1950s apor bi kwan ra ya ka conservation policy all in the level hang tu lap ka conservation policy ki ST category kadai 5%. Kat baya ki SC kadai 12.5%. Di hang tu penla pakam reflect ya ka population. Namar balik ka sarkar India hang tu poru ka claim a ka tum ka exact population namar ba hang tu por ka tang don revision ya ki list of the STs and SCs. Di how 1960 ada ha bakatu ka process kala kamlong stable. Di how 1961 ka don ka population ka census India. Jadi bat ka tu ka 1961 census alap ki SC ki don India tu bakasat persen. Di nata kata how 9 hadit adul ami ka census ka reservation je ki SC nu ka ki ka 12.5 jaka 15%. Di ki ST nu namar ba ka population hang tu ka ki tu ST ki ki na ka 5%. Siaka 7.5% kat kumka population. Dia berdong ba hindi ben bias na ka population ya ka reservation tin ya bias na ya bias na ka chipok sliu. Kata kan ikri bo ba ka population kam dai ban don ka kam dai criteria for conservation policy ti ngamla masumpu ya ka komperkat juga. Namar ba habe ni sila ikut policy ka population kalong kabran kam. Dia nak kata pada pelap aktif bo ba adequate representation versus the persya ya ka proportional representation. Lepas dia juga ya ka SC dan ST ya ka proportional representation. Kamang ada perlu. Hindi katu ka adequate reservation adequacy itu kisim in konteks tu ka OBC. Lada kita tegi boong. Balara ni si ya keren ke conservation policy ni day ban base na ka level of backwardness. Yang ba kidon di katu kami bikin hun cai sendiri become dok sadi menyaki wipat atau kata kita ban kam no bun ka reservation kam he ka reservation ka kwa ba ini kolong ba nyimla badlen baki ST ki kam sadin dan yaki OBC anda kan Henry pelapa ni walangi sadin ba kanaru kampu di OBC nyimla ban yo la dai ke government juga India ru kamla ahi ban ayengi kita ka conservation policy ke kham he ban ke OBC namar ban ke ST population ni khamret tiana takra hamni pelap ban ong ba kita ki ba kham sadin ki ban kham yo bun yang yaki khasi ba ki kham ki kam dan nong AA ruwe nak apa deh tigan di bawah magaru se kham sadin ban ya ka chani sa khasi jan haski shim ni literacy rate ki shim ki hang tu kenapa kan oi pi ko we kalong kam don kono ka scientific study ka balale hak jela ka jongi ban compare ya ka we ka jet bin bat ka we bat halot indika development bat tempat kishim ya ka district kamot hang ni ka geographical backwardness apa pikiran pada geographical backwardness hille kublo ya ka Giant Hills kadai ke district ka basadin tam na baro ki district ha ka jela ka jongi tinggi le kumno ya reservation kuno ya ka Giant Hills hi but habangi om pada Khasi Hills ka khamki om dei bashong tong Khasi Hills shong ki garu shong ki Giant Hills tiada tak tahu pun compare ya ka geographical development ban forcefully link pat kata ka development lack of development backwardness trong a particular community kamlong scientific hey ya tak tahu ong ba kung kani ka argument kam don nong rimpat subo minta what ketika ba katu hi ba nila dam ai menswa baya ka conservation ha ka jela ka jungi dai ban mai no ba dai ban mai ka ka population structure ka ba ka jela ka don nabar ba pinapuli ya ka conservation policy 1972 ko ong ba hang tu ka krenchai ha ka paragraph 1 ko ong ba
in terms of their population. Kata-kata representation in services. Henry kedapet pada ya job observation policy itu ratio of observation claim pensong long rim ya haluan kata population. Bagi kasih hidon 1%, igaru berantang lai 4%, ya ilang 10%. But ya ki order SC itu baka population keberit bah ya hidup 1%. Di hang tu kelab kene ke 1972 hi kamlong logical, kamlong scientific, ka rukom senai ke policy. Kita tak kata apa dia senai ke policy ke dia non hi ke scientific basis. Logical basis ka tingi ong ba idei ban ya dai ka kum ka population structure ka ba lakran sai bu ha ka priam akhir ka paragraph 1 yang ke 1972 job reservation dai ka ba ni ban hini ka long ba ni dei ban sim hi ya 1971 as ya snap ba hin reservation policy na bar ka dai ka asnam ru ka ba long bengdang silo e gejala ka reflect kita ya ka indon brain so gejala itu ni kata report nama hadir sudah sim ya ki census kita hadir kidon ki wei pat factor kita laban kita ya ke population dia kata ka wei ke birth rate ka wei ke migration ya hak ni kalau ba ni ka party ni slow ba di ban sim hi 1971 but reflect that ya ka status of population so gejala ini report ya ka gejala katakan di kabang keren, bat ke hari ini pincaru ya ka